ove države. Ako već hodamo okolo pa se peremo pa tvrdimo da je to bjelosvjetska intriga kontra Mile i nezavisne Crne Gore u koju su se uskočili, mislim već ne znam ko, onda dajte ljudi da to dokažemo. Jer ja kažem, mene Stanko Subotić kao osoba apsolutno ne zanima. Ja toga čovjeka da ga vidim na ulici ne bi ga prepoznao. On mi je potpuno nebitna faca, osim ako ta faca nije uzela pare koje su trebale da završe u budžetu države Crne Gore. Ako smo dokazali da je taj tranzit cigara bio legalan, ja imam završne račune budžeta od 1995. do 2001. Sporni posao je, priča se, bio zaključno sa 2001. Ni u jednom od tih završnih računa budžeta nije navedena tranzitna taksa od cigareta. Ne postoji. U završnom računu budžeta države u kojoj to treba da bude napisano. Pišu razne druge porezi na prihod, tadašnji porezi na promet, porezi akcize, porezi na ovo, porezi na ono kao prihodna strana budžeta, ali nigdje ne piše taksa na promet cigareta. Možeš da je nazoveš kako god hoćeš, porez na duvanske proizvode, ne znam kako god. Ja ne znam ni kako se zove u ekonomiji ta stvar koja se zove taj porez koji je plaćan na akcizu, ali njega nigdje nema. On se nigdje ne vodi. I dozvolite da ja kao građanin Crne Gore, znači baš me briga šta radi Bari, da očekujem od ove države i od ove vlasti, a ona je ista 20 i koliko, 3 godine, 2, 3, evo treća sada, očekujem od ove države i ove vlasti da se opravda ne pred tužilaštvom u Bariju i ne pred ne znam kim, nego da objasni građanima Crne Gore gdje su te pare. Jer ja opet kažem, nikad neću zaboraviti, to mi je bila nevjerovatna rečenica, tad sam doputovala u Crnu Goru, nastanila se u Crnoj Gori 1995. godine, fenomenalne rasprave Crnogorskog parlamenta i u neka doba opozicija na čelu sa tadašnjim poslanicima Narodne stranke pita gospodina Đukanovića kolike su nam devizne rezerve, a on kaže nešto, sad ne mogu da ga citiram, ali mogu da parafraziram, oči će vam izbijeljeti, ali ga nećete znati kolike su devizne rezerve Crne Gore. Kad se pričalo o deviznim rezervama Crne Gore, pričalo se o parama od tranzita cigara, jer i Crna Gora drugi devizni rezervi nakon godina tih nekakvih sankcija i ostalih stvari nije mogla da računa na njih, osim kasnije onoga zlata koje je bilo u bisu pa se dijelilo i tako dalje, kako se već dijelilo nasljeđe bivše države. Ja samo kažem, mene gospodin ili šta god Subotić ne zanima uopšte, ali me zanima da saznam konačno, i mislim da je red da saznaju građani Crne Gore, da li ovaj mali broj, da li bogatstvo malog broja građana Crne Gore počiva na toj raspodjeli para od tranzita cigareta ili počiva na njihovoj sposobnosti da naprave biznis od 1991. godine do sada. Ali to su dve potpuno različite priče. Ono što nas zanima, ono što građane Crne Gore zanima, ono što građane Crne Gore zanima, nije da li će gospodin Đukanović da bude osuđen u Bariju, baš me briga. I da li je Crna Gora oštetila italijanski budžet, i to me baš briga, jer je Italija bila među državama koji su uvele sankcije Crnoj Gori, Srbiji i ne znam kome već sve tokom rata 1991. godine, to me dakle baš uopšte nije briga, jer sam ja na svojoj koži osjetila te sankcije. Ali mene kao građanina ove države zanima koliki je bio obim toga posla i gdje su završile te pare. I na to imam pravo, i to ne zato što to mene lično zanima, pa sam ja nekakva curiosity osoba koja je to jedinstvena u ovoj državi, pa baš nju samo to zanima, a sve ostale zanima ko je i što je Stanko Subotić. Ne, ni ostale građane Crne Gore uopšte ne zanima ko je Stanko Subotić, ali nas sve zanima gdje su te pare. Nije to pitanje Stanka Subotića, nebitan je bilo ko pojedinačno u toj priči. Priča o tome da je Crna Gora bila označena kao mafijaška država, kao utočište, kako bih rekla, srce, izvinjavam se, da smo maltene odavde kriminalizovali Italiju i tako dalje. Ta priča je potpuno pala u vodu, raspršila se, jednostavno od nje nema ništa. I jasno je da je, kažem vam, s moje tačke gledišta, čini mi se da ima dovoljno razloga da kažemo da je to posljedica političke intrige. Postoji i drugi deo priče koji se odnosi na prosto unutrašnje prilike u Crnoj Gori i potpuno je legitimno da se postave neka pitanja kakvi su bili tokovi novca. Neđo, je li tebe bila iznenađujuća ova odluka tužilaštva? Može se tako reći. Može se reći da je bila iznenađujuća. Ova priča
je priča o takozvanoj savremenoj i modernoj Crnoj Gori, priča koja je na izgled spasila Crnu Goru od gladi, a koja će duboko koštati Crnu Goru, zato što smo mi tada, počevši od onih koji su vodili vladu, pa do njihovih izvršilaca, koji su kasnije postali crnogorski oligarsi, vlasnici raznih crnogorskih kompanija, fondova, banaka i tako dalje, zaradili prve milione. Umjesto da ti milioni završe u budžetu koji treba da služi javnim financijama, javnim potrebama, te pare su završile u njihovom džepu i oni su od tih para počeli da grade svoje imperije, neko manje, neko više. Umješno je uspio da ih održi ili možda da ostane bez njih, kao što smo svjedoci da se sad počinju voditi razni stečaji i tako dalje, ali definitivno ne treba da se sikiramo za egzistenciju tih nad kojima se uvode stečaj. Poenta priče je da smo mi tada naučili da nam pare padaju s neba, da zarađujemo i da nosimo pare u vrećama i da to traje godinama. I što je posljedica svega toga? To da mi zapravo ne razumijemo realnu ekonomiju, da mi ne umijemo da se snalazimo u realnom vremenu sa normalnom ekonomijom bez priliva ogromnih svota novca iz crnih fondova i da sada dolazimo i suočavamo se sa bolnom istinom da smo mi jedna zemlja koja sa takvim načinom razmišljanja brzo ću, znači sa tom ekonomskom filozofijom da za jedno ljeto postanem milioner ili da obrnem dva, tri put nešto kroz naše takozvano finansijsko tržište pa da se obezbijedim i sebe, i djecu, i unuke. To je posljedica tog perioda koji je naravno bio iznuđen ovako ili onako i Crna Gora se danas nalazi tu gdje je. Htio sam to prosto da kažem. Ova priča oko Stanka Subotića, ako ćemo da je shvatimo bukvalno, a recimo da se potvrdi da će isto da se desi i sa ostalih 4 osumnjičenih ili optuženih u Bari, onda Crna Gora ovdje nije bilo šverca, ovdje se radilo sve po regulama. Crna Gora je poslovala u skladu sa svim mogućim i domaćim i međunarodnim pravilima i sve ovo je bila intriga protiv jednog čovjeka i protiv aspiracije jedne zemlje da obnovi državnu nezavisnost. Samo se pitam odakle tom čovjeku protiv koga se ta intriga vodila imovina koja, na primjer, odakle tom čovjeku sad koji vridi 106.000 eura, kako je to moguće da ima, kako je moguće da njegova familija ima toliku imovinu, kako je moguće da čovjek koji je 1995. godine postavljen za direktora MTT-a, to je Montenegro Tobacco Trade, to je bila firma službe državne bezbjednosti koja se bavila ubiranjem prihoda od tranzita cigareta. Kako je moguće da te 1995. godine taj čovjek koji je tada postao direktor te firme odjednom postane milioner? Ime tog čovjeka je poznato svima. On je zamijenio kadra Momira Bulatovića, postavio ga je tadašnji premijer Milo Đukanović. To je bilo samo godinu i nešto prije samog raskola u DPS-u. Mislim da u toj činjenici možemo da potražimo i neke pozadinske razloge raskola u DPS-u. Kako je moguće da prosto ti ljudi koji su regularno poslovali i poštovali crnogorske zakone su odjednom postali izuzetno bogati, a kako je moguće da italijansko tužilaštvo posle 10 godina prosto... A to ćemo, kao što istina i oko ovog slučaja ne može biti utvrđena u relativno kratkom vremenskom periodu, kompletna priča sa raznim detaljima i kockicama koji nedostaju tom mozaiku, ja mislim da ćemo na nju čekati još dugo i da ćemo moći da sklopimo mozaik za nekoliko godina, ali ako je sve bilo super po zakonima, onda treba da se sjetimo i jednog
transkripta razgovora prisluškivanih članova italijanske mafije koji je objavljen 2003. godine. U tim prisluškivanim razgovorima se pojavljuje naš premijer, sadašnji i tadašnji. Ali očigledno je da za italijansko tužilaštvo prosto ništa od toga nije bilo. Ako mi treba da objasnimo razloge za jedan takav potez, prosto, dakle, teoretski, ili nisu uspjeli da pribave dovoljno dokaza da bi mogli da podnesu optužnicu za koju su makar polovično sigurni da može proći na sudu, ili je u pitanju određeni manevar i zakulisni dogovor koji ima neki drugi cilj. I onda možemo da se otisnemo do ko zna gdje da bismo razmatrali razne teorije o motivima za takvu odluku. Draško? Ovdje imamo dvije priče sad koje se na izgled dodiraju, u suštini su dvije paralelne priče. Jedna je o sankcijama i praktično licenciji za šverc. Onoga časa kada je međunarodna zajednica uvela sankcije Srbiji i Crnoj Gori, da, ona je praktično omogućila šverc velikih razmjera. Ali ono što se dešavalo u Italiji, to nije priča o tranzitu, ni priča o reeksportu. Postoji reeksport, postoji tranzit. Reeksport je kada dođe vam roba koja već ima kupca u nekoj trećoj zemlji, pa vi tarifirate to. Tranzitna taksa se zna šta je za tranzit robe, i drugo je reeksport, to je spoljna trgovina. Ovdje se u Italiji vodila velika kampanja tužilačka, pravosudna, kako god hoćete, za šverc cigareta. Prema tome, sad šta imamo? Mi nakon 2001. godine kada je afera Nacional startovala, a ne zaboravite, 2001. godine Đukanović gubi prvi put apsolutnu vlast u parlamentu. Možda je koincidencija. Ali, ajmo da malo analiziramo. Šta imamo od 2001. do 2012. Imamo niz teških optužbi, imamo istragu protiv ministra spoljnih poslova, imamo istragu protiv premijera, imamo istragu protiv 7 ljudi i ne znam koliki broj italijanskih građana koji se optužuju na osnovu indicija ili dokaza, govorilo se o sobama prepunim dokaza, da su švercovali od 1994. do 2001. više od, ako ja se ne varam, milijardu dolara ili maraka, onih njemačkih. Dakle, to je ogroman sudski proces. Sad da se ja okrećem stvari. Nakon 10 godina da je crnogorsko tužilaštvo priknulilo se odbrani i reklo da tužilaštvo odustaje i prihvata nalaze odbrane, i nakon 9 godina, bez novih podataka, bez novih činjenica koje će raslijediti situaciju, bez o kojim transkriptima razgovorima pričamo, o tome što je neko nekome rekao neke intimne stvari. Šta je ostalo od predmeta u Bari? Mi pričamo da je Šelzi, sa kojim sam kao urednik Monitora smo mi radili intervju, tada je krenuo u priču, još prije toga Ottaviano del Turco, pa onda Šelzi, o priči da će Đukanović biti uhapšen. Šta imamo posle svega toga? Samo kažemo, obrnite situaciju pa recite kakve bi bile optužbe za crnogorsko pravosuđe da je posle, koliko to dođe, 12 godina odustalo i u stvari potvrdilo, sudski potvrdilo da su optužbe bile lažne. Što znači? Da imamo definitivno jednu stvar, a to je politička pozadina. Mi možemo da bježimo od nje koga god hoćemo, ali ne možemo da bježimo od činjenice. Dakle, imamo činjenicu da su danas država Crna Gora sudskim odlukama u Bari, u Italiji,